سلاف گهدار و تماشاوان دربیسی فیلم هر دم و دم و خوش به گهدار ما برنامه هنر وگو هر جا روزا اینی ساعت ششان انبوار هنرمند کینو بستران نو هیرو دیسا به میوان کینو براستی میوان آمه هیرو میوان کی جوانه نه دست به هنری کری ساعتهای خوش به سرکفتن جیر دخوازن امی میوان خواه بدن ناز کرن دست بکه ده امی هجمار خوشواره دیار بکن اون بخوازن تبلی ما ببن اون بخوازن هستی خواه بگینن ما اون بخوازی تبلی میوان آمی عزیز ببن دریا تلفون آیا اردی 715 133 یا خلوی 0938 330456 بله گهدار ما میوان ما هیرو میوانه که جوانه میوانه که هیجای دلاله براستی خوش سترانا دویجه نسرین داود جی باجار قامش لو میوانی منه تبخیر هاتی نسرین تچاوایی تباش سابس باس ما مستنسرین ام دست بی که تناس بکن براستی ام ناز بکن لسر جیانات نسرین داود کی نسرين كجك تمام بيستك سالية تمام كشبي إن شاء الله صابي ربي قامش لدجيم بله كيدن كاره هنريتكم بس تاني بلاي از نسرين أبن نسرين براستي نسرين ما خوش تشوبان لسر مع البران تخوش تليان دليزين لسر طنبوري ها تخوش سترانا دبیجی تنگیت گله که خوش به سرکفتن بیج بوده نسرین دست بکی تی ستران کی گهداری مبک چوانا تی چه سترانی گهداری مبک سترانا هنرمند نمر محمد شیخ من حبس و زندان هزار رحمت لگورایی به امشته گهدار بکن بدنگیته تمام صار حيران غلام قشة غلام بخلكي ثعلب من الفرخشة غلام كاس صار حيران غلام قشة غلام بخلكي ثعلب من الفرخشة دنيا للسر مرون حيران وقت
گلی برنادم بخین مشم دشی گلی برنادم بخون مشم حبس و زندان کول و تاریخ آمنایه جه عشق و وینا گلی کتم بلایه جه عشق و وینا گلی کتم بلایه دنگ و هستی تا هر هبلدنی ساعت خوش گلکی سپاس براستی تا خوش کر که هستی کی دیده هزار رحمت لگورایی به براستی ساعت ها تا خوش به تلسترانی هنرمندی می کبنار بدگر وک محمد شیخو بریم در باز من تشمر گوت آرام تیکرام براستی هزار رحمت لگوراوان به از پرسایی کم اشتبکم جبرگه مشتغلی مقاله هنرمندی کبنار کر نسرین طایبت چما تسترانی هنرمندی کبنار دبیش؟ براستي نها وقت بيج تشاوك قصتي ما يفني حمو ستراني انو ياجي ستراني كيفن دبيجن اللي بآواز انه باسلوبك انه او وقت بيج تعمى وي ستراني نما دمينا راست ستراني نجي تين هجمارتن انو خوش درت كيفن راسته لي تشخاصي كيفن به مثلا ستراني كردية عربي چه ستراني قو كيفن به بيتر وقت بيج بقيمتره قيمتي وقدري بلنترج فاني نو چه دبن يعني طيبات براسي از يكم دبينم جوانه كانو دس به هنري كريه ستراني كافنار دبيشه وقت قوت براستي ديرو كامي كردان دناوا هلبه برتوكين هلبزوانه مي كافنار و هنرمند مي كافنار ها ديار كرن يعني ميناك از بيجم هنرمند محمد شيخو ستراني افيني دقوت افيني دقوت بس افيني اوي لسر چبو لسر ولات بو يعني قالك ظلموش كان جيجي خوار قالك زحمتيك شاند براستي نا او تاني قالك هنرمندي مي كرد قالك زحمتيك شاندن يعني طيبت ندشتن مرب زماني خبا آخوه چاوال هنر آخوات خواد بكه نسرين كي تفيري تنبوري سازي كر براستي او بخوا از فير بوم حس كرنا مني زيادة جيرج موزيكي او تايبتير بلي بافي من تنبوري دخست سلافين طيبة جيبوي سلافي مجيرش خوا بيش قريام قلك يكر او بخوا انو اتشغى فيرمو سماعي بو قهداري بو واكيد منو طبعا انا نستندبو شغلي 10 سال تقريبا دوي سازي دخم وشاوا جي دبيجن وحرمل ستران كي قهدارت كرمي دقوش لازم السر طبوري فير بمشي نابه السر دمام حتى قوم خشكاي يقولوا ندبو برزغريكي جان ستران باتا قهدارت نابس غريكتي جيبو مع الباتي ابو نجبو ايوه جدين عاجز دبو توان صرعا دبو بطنبوري بس شهر سالي ياخذ مدراش طنبوري براستي تشتكي قالك خوش يعني 10 سالي تليغستي قالك خوش وتاكي جان ستران قهدار ذكر طيبات تفرع اوازي حافظ ذكر تجي لي دخست يعني تشتكي قالك خوش وتاچا يعني ميناك از بيجم تا ستران كي قهدار كر نسرين تاچا خفيري يعني تا قهدار كري تمام تفير كرناوي زحمتي تندكشان براستي چاوا ابو لي خصناوي ددم او دنگي پردي حافظ كر ايوه انه خلاص اف قوتنا هاني والفيدا تشي بابا ايوه فولو هدي مستران تفايلي تخسر تمام ليه دخست تانية جات سترانجي حافظ ذكر وت بشي واضح ميرمي بدي سترانك خوشي ارونا حافظ نكر بيبي نبرز غريك نسرين ام هنكي دنيا للسرجيانا تناس بكن طيبت چما ته هنر هل بجارت يعني چما حس کرنا ته هات جيوي سازير جي هنري چما نچوش تشتكي دن ر طيبت يعني چما طيبت اف خودت كاربه جوجي تشتكي شبا خودي بو انه بلي بس فيدا وقتا جوز بشكي مظن بو مناسكر انه
ويا بيتر بشارو جاي بيتر هي بله يعني كاري دن وقت ببينا انه تشكي كرت انه مؤقت دبيجن بله انه اما هنر وتايبتي طنبور دبيجي ما لا نهاية لا نهاية راستي نسرين ام سترانك دنيش تا گهدار بکن تبا تی چه سترانی گهداری مبکن سترانك خجيت بيجا بخوا براستي نظام ستران اساس اكي شيرينا من شیری نام ام شتا گهدار بکن بدنگیته آکی به ام بدنگیته سلاوین طایبت جبویی به والله بدنگیته گهدار بکن ساعات خوش قال لك سباس براستي سترانك خوش ساعات تخوش به چه بالاتك شان تبي سترانه بيج نسرين وقت بيج آراميك دبيبي دهنا بله تمشي هدوء حزدك أزبا ستراني مقش ستيق شلونه بله سلاوین طایبت جبو کیجان هنرمندی به کیجان هنرمندی و ستران گوته براستی گلکی خوشه ام جتن از بکن نسرین یعنی انت هری زیده خود کیجان ملی دبینه یعنی دواری اوینی ده یا دوار شورشگری دواری هنری ده براستی واره اوینی ده یعنی ده شورشگری ده تجاری نگوتی یعنی او بخواه گوز بیجم زکارم بس وقتا چابا بیجم انو از بخواه بیتر خورد بینم دواره اوینید تخواه خورد بینه بلکه اش دست پیکر دمات علی دا لطمار لسازی تکو دمام دست پیکر مسترانا زانا و اندو گود بله او دست پیکم خوش او استران سرکفتن بجبوته براستی گلکی خوش نسرین هلبستک مهی از جتروی دیار بکم طایبتی لسرت انزه هفوکه کشتروی بیجم طایبت لسرت تناس کرن یعنی دیاری وک حوالتی از دیاری تبکم به هلبستا خو جهی و شویره تسیوانی
ji tembûra awaza xweş re tiliyên te lîsto kvanî. Hey keçika Kurdan tu qehremanî, lê nezanbûna min jê tune bû, ez hilbijartina min jê te ez nepoşmanî. Yani taybet çima mişter ev helbez got Nisrîn bala xweda te tu xweş tiliyan dilîzîne li ser tembûrê. Yani tu xweş lê dixîne serkeftin bê ji bo te 10 sal tê derbas bûye û te lê vegerek çê nekirî tê ji hunerê vegere taybet ana ciwanên me diriya hunerê de dest pê dikin gelek ciwanan de ji dev berda. Yani baş divegeriyan ji ber gê zehmetiyê wê çawa hinekî zehmetê gerek tu tim bala xwe bikişîne ser tu tim yani tu li ser kedek mezin tu bide heyatê xwe pêş bixîne. Nisrîn em ji te naz bikin tu stranê Mihemed Şêx û Aram Tîkram tenê dibêjî wela wekî din jî tu dibêjî? Dixwazim bersivayê pirsa te eger ji alî got ez dev jê berdim avaya mero nizanim pêşa rojê çil pêşiya mero yanî ji aliyê malbatî ve dibêjin gelkî pêşgiriya me dikin û bi rastî ji xwe ew yekemîn kes bûn û alîkariya me kirin fego heger çêbûm dev ji hunerê berda ne malbatî be ez bawerim. Belê Nisrîn bi rastî silavên taybet ji bo malbata te yani silavên taybet ji bo wan bi rastî saeta wan xweş bi derfetek dane te û tu pêşiya xwe bibînî tu tiştê tu jî hez dike tu wê dewam bike û tu bigê ji armancekî û tu bigê ji hedefa xwe yani destpêkê doxta te got destpêkir bi rastîyaneka em di nav şoreşê de em mezin bûn yani kîjan hunermendê dibû mêvanê me Nisrîn me pirsek jê dikir bi temenê xwe mezin baya me pirsek jê dikir min digo apê delalî destpêka te dest bi hunerê kir çawa bû çi zehmetî dikişan digo bavêm tembûra mişkenan min got gelekî yani tiştekî yani şaştiyek hebû dor de digotin stranbêj niza çawan e çilûne wan nexweş didîtin wan ne baş didîtin civakî yani kişan wan ne baş didîtin bi rastî hîro derfet dest pêkirî azatiya me dest pêkirî şoreşê dest pêkirî gelek ciwanan yani kesên bavê wan yan apê wan yan em bêjin xalê wan hunermend di hunerê dixebitîn em bêjin ji ber zehmetiyê berî şoreşê ji zehmetiyê işkenceya ji war ji rejîma Sûriyê yani gelek zehmetî davêtin li ser gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê negiyan armancên xwe negiyan ew hedefa xwe zarokên xwe fêr kirin zarokên divê şoreşê de mezin bûn ew rasîdê xwe ew fêrkirina xwe kij dan keçixortên û ciwanên me ana te got bavê min lê dixist min bala xwe da bavê xwe û ez fêr bûm û ja min lê xist û min dewam kir gelek heb ji vêriyê vedigerin ji ber cana zehmetî çê dibin cana Nisrîn berîm derbas bin te got me bi hunermend sevqan jî û sevqan orkêş re jî mi strayê û kîjan stran bi hev re strayê çawa çilodkar ji me re hinekî behs bike destpêkê te silavê me ji bo mamoste sevqan silavê me jê re stran çawa bû ki dibêje sıdfê çêbû eywa ev peyvîna me çêbû benê وقتی جارا کمین از درد کتم بری و ناجی از تبلی ارکستر روجاوا بوم ایوه از درد کتم سر وقتی بیچ استیج آوانان و مسرح و درد کتم سر مسترا لی نو هیف بیوین و ولا دسپیکم جمع مستسفقان دسپیکر بله استرانه ما مستران و کچاوا آنا ما گود استرانه به گلک علیه مام آرارات زدیچوم بله وكشاوا بيجي الجور إنه وكما هستكر الجور دنجي من أفسترانينا أيوة فمقلكي أو بالا خداوينا براسي محمد شيخ وآرام شيخوا أو هريد بالا مدنة أو سركنة أري إجا أبي نودر كتن مثلا مم قرارات استراني يجي خوشنك خوشن بلي هدوء ولو آرامي تدهي قلكي هدوء فم بشي أو دقوتن أيوة إنها جاز دس بيت كم استراني كيفن بيتر بيجم
ايوه تفجر جلكي باجد مناك ام فجرن سعيد قاباري سعيد يوسف جلكي باجد فجرن هل بزواني كفناره سيداي تيريج ملاي جزيري جگر خوين آبي وعثمان صبري فجرن جلكي باجد احمد خاني فقيه ديرا ام چه قاسي باجد فجرن وباشتر تدبيش نسرين از برسك اشتبكم از نزانم برسواي چاب يعني مناك انا از بيجم جلك استراني حزار احمد الجوراوان براستي كذا كرن جگر خوين جلك هنرمندا هلبستي وي كرن بآواز كرن و قيد كرن و قوتن توك آواز ك قوتنين هلبستي تآواز بك تشاش برك سازاته هي تخش لي دخل تشوا تنكار وان آواز بك وتوان سترانان ب براستي او چاوا بيجن براسته از الطنبورة دخم لازم قوت انه از آواز كرنيه بكم جي بني وقت بيجي كورس جمر لازم يعني از نكار مولو جنش كاده از بيم آوازي كدينم براستي بشكي زحمت جمر قلك وقتك دريج جمر دبي و چاوا جي نها دوي وقتا هاني دكس جالي آوازوانا جي و ابي قوتنا جي نفسينن ايوه او قاسترنا نقول بيش قريامة روبكن نها حريك ويا ماما نفسي يا ونا نسرين استدفرت شاش دبين زين چما يكيتيا هن دواري هنري دي آليكاري خورته بس ديتش بولو ازدبيجم بلكي تمام يك نبو دو سي چار ازي قالك كساش خربين برن يعني مينا كانش تربيجم باوي تاري سلاوين تايبت جبوي هنري هلبستا دنيوسين لعمودي قال هلبستي خو قد قال كسان الفيدر لباجار ما لدربسي ابي ابراهيمي برجاز ما مستنوري ما مستغمگين دواري هنري هنرمند ما وهلبزوان ما برن يعني دواري هنا برن وك انت دسبيك جواني كانو شخور كسني كبنار بتماني خمازن بفين او شيرتان جي بقر دبر يعني دبين برا برسات برسك تهب برا جخورتي قريه يرب يانجي شكال زمان عربه بري خبد كسني زانه خوش دواري هنري دي يعني هناك بشكرياته بكن ويقلكي باش به راستي ما مستغمجين رموبو بلي او قوتن دامه شخو اوجي كتبيجي ريا ونادريج و يعني قل دا قلك هون المنتا قوتني خو بلي راستي علي كاريام كر قوتني خو دان من بلي دسترامبون اوازوانك جي الحسك ما مستمعصوم شكاكي شخو سلافين طيبت جبوي بلي راستي قلك علي كاره ووقت بيجن انه او تقاسي ستراني هنا خو درناك بيش باش بيش درناك بهولي اري خو بالشارتي يشتي شما يا او دبيجن ما زانم خلاص يعني ند بين داعي از بيش أيوة. خلكيبكم ايوه بس تخسيريج علينا تني ابدا آلیکاریا تدکه سلاوی طیبه جبوی ساعتاوی خوش بگه آلیکاریا جوانه که وکتد که سرکفتن جبو تاوی تفدبه وک مگوت نسرین انا از تشکیشتر بیجم دواری استرانی ده از نزانم چاواکا امز هلبزوانم از هلبسته دنویسینم دواری آواز کرنه ده یان ده سازه ده از براستی منکری زحمتي هوي شي يعني تشاو زحمتي تدبينه يعني تجاري تجربه نكري آواز شيكي تشاو بيجم آواز انها يعني قلك ستران هنا اي نو دركتن هنا قلك آواز هنا اي كيفن جينو هاتينو كرن تشبنها ايوه قلك يجي وقتا قو از آوازك از شخور ليخم از بيجم افراست ممكن انا ديتي قو از قوتنا تا بيجم سر از بي أفستران كتيتي أيوة نقول الشبه قلكي هي مرون داد بدنا أفستران هذا براستي مرون داد بخبراتي يعني مرة دمات تك بناف داك بناف جواكي كي حركز دشبه مرة حركز وكي نسخاك جمرة دي وي جواكي دي تلك تلوان دينار تدبياو نفسها من عيني من بيادش بهمه بيادش بهمه تخو انت هذيك ونرجع ازولو دبينم يعني وكي ام جواني انه درباسي
آواز کردن ستران آبویی تیدوان داویدی بس بینا فرجیر لازمه وقت چاواش در بیجیم آوازه کی گله کی جدا گله کی جدا تشخر فکر تشتکی رامانه گوره سریته تشتکی گله کی جدا در خینه شبولو جي وقتك دريجير دويز وقتك دمك تايبت وجودا بوكو ينانو تنبو تشتکی جدا ام درخن دم جير لازمه دروج و شبکه دنایی چی کرم براس ام سترانك دنشته گودار بکن تی چه سترانه گوداری مبکن سترانك كندال وجوان هي چاوه من دريكاته دمام امشته گودار بکن نسرین ت آرامیه که لی دخه تبوی آرامی آخوه ت دنگی خود کی نکسید هم براخ تب خواه آن دمات سترانه دبیجه تدا شخوت الهفه مینا گلک حاضر بویه ده رادیو و تلویزیون ده ت دما سترانه دبیجه جواکا ته هست جده دگریانا ایمه مش تگرد یعنی نزانم کسی دورات نجیته دیگه یا آستا گری این دمات شوار گود سترانک گریان سترانک سر غریبیه بو بخواه هر زوید بیجم تگرین یعنی دلیل که خورد هستی دیگه جواکاته نسرین جواکاته تا چوان دبینه تا کسنی کیم دبینی یان تا کسنی خورد دبینه هدفه که باش جتره هیوید براستی ایگو ازواناست که مثلا حوالی ما خلقی ما کم ناست کنجی دویجن بسر بلندن جوی کاریتا لی جواکی دو که تبیجه بکونه که لازم یک یاد دو هب باخ بسر هنراتا نشتر عیبا درخن یعنی براستی اف گوتنی هانی جی بیتر مرو به پیشگیری کش مرو
دوام بك مرو خورتر ببا بله راست مرو داناخ يعني راسته نسرين تقول يعني إلا يقدر دوها يعني براستي شي بيش يرجي مرة بيش ناكده نعم نه آن تسترانه قلت نه از سازه فهم نکم سازه فهم کرم یا بلکه بیشتر بگوت تمام چما ریشاته تولو لیدخه یعنی بلکی بیشتر بگوت تایبت چما تلیه خولو دیگه بلکی یعنی شاشتیه که دبینن دور دیگه مانی یک بچوک راستی اجمر هاد قلتن نه انو شیرت المکریان تشتك وركي كركيماني يعني ايوه انه از بخوزانم كيماني تتنبو يعني ارينو رجع ما استاذ افغان مديد جو استخوازم بس ملاحظات كسرت بقرم بني جا خلكي ما في هاني مثلا ب شواد بيجن تمني نجاحي بيشكتني الا ما براستي ميجي بالا خوي كداته يعني از دخوازم كيمانية كي يات دستراني دبهنا تبتش كي يان تبسكن يات تليه تلهف كبند تنبوري دي دريشي دي تيلاد يعني براستي سركفتن بجبوتن متكيماني بتر نديد وتبدلك خورت بجسارت دستراني خود بيشي براستي ساعتها تخوش بسركفتن بجبوتن نسرين تتبلي كوما تجاري بويه يعني و بخوای کومک سر بخوای تو هوای خو و آوا کرب راستیش مهات خواستن تبلی کوما بوتان بله دویجه از کارم چای کاری گوز بکم از نکارم التزام ايوه بیف گریدای من ايوه راستی نخواست از تبلی بم بشبو به سبب آهان ايوه بريش تف نكون بابخو جروبا اوركسترا روجاوا بله استفلي وينا بوم از شوم جمع موسيقى محمد صالح جواز نوتا بكم كورسي نوتا بكم تفلي اوركسترا كر جا سر امور نطنبور نا امور طنبور يجي قانون مثلا تشيلو السر بانام كار كر اوركسترا داويا داويم وغيران طنبوري نسرين تخلا امور كر تهو سازيد بغلميد تلي دخي وكيد نجيت يعني او سيرفي اموري انه بغلمه وطنبور تليدد بشي طنبور بو ف كيفاتش طنبور يرتيج بغلميرتي بغلمه بهتر هستي طنبور شارتي لن بغلمه ششتي لن يعني هلبتو هستكي بده نقولوا بغلمه تشاوا هيسانتر وذات الوقت تجي دبيجن كلكي زحمه تجي كي كون نزان وبيتر هستي هي وتقاري وقتها طنبورة هستي خدت تبالا خد كشي سر بردي اما بغلمه تقاري انه وقت هستي كشخور بكشي تليده ايوه يعني انا كاش تفهم بكم يعني فيركرنا بغلمي نزحمه هجر فيركرنك مهبه يعني اسكارم فير بفهم زحمه ولا زحمتش لازم تطنبور زانبه يعني قريت الطنبور يا فير ببدا سبيكين او نا وقت ديش نشرت يعني كتب خاص تفير ببا تنخازت فيرنا براستي با راستيك يعني وقت مثلا هي هنيك جمل استخازن فيري طنبوري وقتها تبخاش لك وقتها تحزبك الشكل كده راستي بالي نسرين از شتا نازبكم يعني تنافكر يا فكرك دي بيشيات جبوت دمي بيشي دي تسترانك يا محمد شيخ ويا آرامي تيكرام يان وكيدن ممي آرارات تبكي وكي فيديو كليبكي بتشوك براستي ستراني وان چا بيجنبوية وك نمطكي نهنها ايوه هر هنرمند دسبيكرين وستراني كيفن نودكن فهمت خواست سترانك تايبت مبا قوتني وينا نوبن آوازي وينا تايبت مبن ويشا ويدا ميزي بكم كليب مثلا ايوه يعني تشكي ولد فكرة سركاردكم اما الهيفيا كليبات بن فيديو كليبات وم بهيفي دي كنت تشتكي خوش دركبه براستي دما ما نماي تسترانك تبخواز تقويداري ما بكي يان بشتي ام خاطري خبز بخوازن ام بسترانك تبداي بشتي ام خاطري خبزن تمام ام بسترانك تبداي بكن نسرين داود تبخواز تشتكيش قهدارا رج جوانا رج
شوپینرین در بیسی اف ام را تشتکی بیجه دواری هنری ده جبلی ویده کرم براسي تشتك دليم ذهبوا انه يعني هم القامش لو هم الحردري الجواكا ما بله روجافا تبعي بله تشتك هيد بيجن مالبات بيشيا خوني زاروكي خود تشكي بتشج لخورت بيجي بله از خوازم فينا هاني يعني اف قد بيش تخلف فيها هاني داوي ببا راكن اف عادت وتقاليد ده هاني فكر هاني راكن راكن كتش جناب كتش دركه بستري يعني حطانها زبين مالباتنا دنجك هوالا مثلا خشت ب مالباتها مناهل يعني أيوة. قالك يا زعاز بي وقت زبين مالباتها بيش قريامتك ومالباتها يقولوناك تمورال نادي يعني بلا جرد بيجي مثلا تخوقتنا كجستران بله. بيجي خو خرطر بك تطوري بخورتشك مثلا بس نا استخازم افانا بين هلانين مثلا مالباتي وجواك واشتغالي راست براسي تبلي تدبم تشتكي خوش راست جي وشاشة يعني تشتي اف جواك عملك شاشة يعني براسي قالك كيف خوش مهيرو نسرين دي برنامج مني هنر دي نسرين داود بتمني خو بست يك سالي ميواني منه جنك جوان راشتي سازا خواه جي قامش لو بري خداي دربسي جبوي هنر اخوه از قالك كيف خوشم سير كفتن بجبوتا حركس فيدري بشكينه ودركب ناف جواك اخوه وتشتي ده هدف اخوه ده بقي جي هدف اخوه بقي ارمان جي اخوه يعني برا قرتن دفرد چنم تايبت جن از اجي شوار دبيجم فيدري البيش اخوه بشكينن وفيديواري راكن وبقي جن ارمان جي اخوه امي خاطري خو بخوازن نسرين و امي بسترانك تبدا يبقى برنامج خو بله گهدار و شوپینرین در بی سی اف ام بهوین گو خلقا می هیرو به هنرمند به میوانداریا نسرین داود گوری دلی وبو سترانی وی گوری دلی وبو لهویا مبن تا خلقا کدن اینیابه لهویا مبن به هنرمند کینو به سترانینو ده ساعت ششانت لهویا مبن بخاطری و Sine